Pemirsa ring sejroning pemargin upacara agama Hindu, sarana Agni inucap katah keanggen ring dupe dipa api takep kantos pasepan. Selanturnya ne api takep taler keanggen ring sejroning pembersihan. Api takep inggih punika api utawi Agni sani keanggen serana upacara antuk ngidupang bare nganggen sambuk. Sambuk masilang mawentuk sekadi tapak dara raris kaidupang. Api takep inucap katahnyani keanggen serana pebersihan silih tunggil pangupaya ring niskala sani kabuatang anggen nyomias kancan kala. Selanturnyane Agni inucap keanggen sesuuk sani kagenahang ring ajang umak utawi lebuh. Serana selanturnyane sane keanggen pinakecih na Agni inggih punika dupa. Calu dupa sane medaging mikan utawi astanggi keanggen ring pemargin upacara semuputang upacara katahnyane Agni inucap anggen serana penyucian sapisanan upasaksi ring sajroning pemargin upacara. Agus Sudiatmika, Bali TV.